ҳама салому алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад. Эй, номад палангая. имрӯз ҷума, видео аз рубрикаи хайрия. ва дӯстон, пеш аз намора сар кардан мехостум хотиррасон кунам ки чӣ хеле ки шумо медонед, ман тавсия медонам ба шумо барои зиёрати хонаи худо ширкати ҳаҷ центра. аз канали SM Шарипов ва ҳаҷи умра омадам дар ширкати ҳаҷ центр. Мошаллоҳ. ина шароитош ҳамааш 100%. ҳамин қадар мо одамои пириё ҳамая дар шароити наз нигоҳ доштам. Мана гостиница меҳмонхонаҳош ина наздик. марҳамат, шумо ҳам метавонед ки истифода кунед. рақамошон дар болои экрани шумо. салому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Хай салому алейкум пешаи кардам. салому алейкум ба худ бираҷони абор дигар. алейкум салом. ҳарче рӯз расид бародаро, ин бародар муддати намедонам 2 ҳафта шид, чанд қадар шид дар навбати истодагӣ. мо ҳар ҳафтае ки навбати одамо хай суҳбат кардан мақсад мерасад навбатшон, ман вақт чида мекунам, айлав занг мезанем. ҳафтаи гузаштаи одама намедонам проблема мушкили балниса будан, балниса рафтан. Натунистем балниса занг задан ис хутон алоқа дар омаде бояд саф мекардем. рости гап маям сарам гарам шуд. шукури мақсад ин сиёмка сафта сар кунем ёки балниса равай сар балниса барам балниса занг раса. рости гап уже сарусима шуд, намедонам чо кардан ма баъд рости гап шумо дамтер ҷавоб додем хай ҳафтаи дигар дамаси. хуб, сухан ба шумо бародар, гап занем чӣ мушкилӣ дорем ва сабаби муроҷиат дар мо чист. агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди SM Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз нӯшокиҳои алкогол азият мекашанд ва мехоҳанд ки аз ин мушкилии бад озод шаванд, беҳтарин роҳи ҳал против алкогол аст ки ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. ин доруе ҳаст ки баъди хӯрдани ин шумо ба алкогол наздик намешавед ва шифо меёбед. Занг бизанен, бозалай. сабаби муроҷиати ман ҳамин бародар ки нами фарзанди ман бачаи ман 3 солае ҳамин рости гап ғалтондагием шуда майдакиш вақти 7 моҳак буд ғалтондагием ша кӯдак баъди аввал балинса бурдагием баъди да балинса судри гӯшт температураш баланд шуд, судри гӯшт михали я ними танаш крах шох мешавад. бо бурдем оператсияшам кардем, мақсад сурат видео ҳама чизош ҳаст, коғазошам ҳаст, ҳамаш 100% ҳаст. ҳозир агар шумо хоҳе агар нами нишон метем шава оз дар чӣ вазъият қарор дора оз нишон метем. бале метавонед. ай куҷош сар кунем намедонам акар. ҳараи сараш оператсия кардагиам, дар Тоҷикистон як бор оператсия кардагием ша. вақти судре кушта, яъни пай оператсияи шуран ҳамон оператсия. айнаи ин дасти чапаш боша, байни мия намеканаш, ихе шох мешава, мекашада, приступ мекашаша, инаи почоша. почош рост намешава, почош. чанда меқапи меларза почош. ихе рост намешава. ихе вахшета рост намешава. чанда меқапи ваймеша. ин почошам ҳамин хелай. чӣ бояд кунед шумо? мақсад ия табобат дар кура инаи 2 ҳафтаи шота вазъияташ беҳтар варам кадесай. дар ин 3 солая ин мақсадам ки бачаҳо талон метавояд руша. мақсад чашмош намебина акаймон. чашмош намебина умуман 3 солая гап зада наметавона, рост мемонем, рост истодаам наметавона, ихе шиштаам наметавона, худаш ягон ҳаракат надора. фақат ними чӣ хеле ки ҳозир нишон додам пастелни режим меган чӣ меганам ховай ба заври немия дорам дорушато ёзи ними агар ними доруша ҳозир натке мисол агар ҳафтаҳош қати моҳош қати ҳам хали то айҳуш рафтан ҳам гиря кардан мегирад, то ҳам беқувват ривайш нашад, то айҳуш рафтанша гиря мекунад. ба заври ин ними доруя номи ами чия
اینمی بگوید خب صورت کورات میگیریم روی میکنیم و رزولوشن دکتر یا تاجیکستان ما زکاس کردیم با آدم تخت در روسیه او ما خدم در روسیه روسیه در تاجیکستان یا برای چکدن هیچی مقصد خیلی شد در دمی مال بود خیلی چی شد اول دیگه دیگه اوجه چشموش ندید پوتوش خیلی حرکت سست وابشه حرکت نمیکنه دیگه خیلی شکم ویلا که کنگوجا رفته نمیتونه خلاصای گپ که باید شما ایرا اپیراتسیا کنین اوزی ایرا باید مقصد همیه یکا که نمی بودسته بالینسا ایرا بود بازبینی بدای راستی گپ ما روز بالینسا بودم 3 روز خدریت بالینسا بودم کور آنها رفتم بالینسا بودم شد نیم میونم های کور میمونن صد و فرمی مقصد مادرش که یا چلی وای میکنن صد و فرمی همی مادر مردم ده مقصد خدمیت دو بار بعد داشتم میونم شک شد یه اوجه 3 ساله کودک نمیتونم زوری خدم نمیرسه راستی گپ با تاکسی بالینسا بودیم عذاب کشتیم خیلی گپ نداره مقصد دالشی بالینسا درش لیچن تونه کنه میگه این دویم برای تستاکی این کاغذاتون آورده میگن این هم کاغذای این دکترای یک گلا کاغذ دیاگنوز همه کودک چی موندگیان دیاگنوز کودک مقصد دیاگنوز نفهمیدم ما شاکا بیماریش چی گفتگن بیماریش اینوالید گفتگن بعد اینوالید مولجه میشوه مولجه دایجا نشون داده میگن میشوه کالیاسکا در کورای برای کودک برای وزبینیش برای وزنش بردن در کورای اوجا در بود بعد یه هفته یا 2 هفته نه کوارتیر سینمات کردن در کورای اشتو بالینسا برده و آوردنش نزدیکتر شوه مثل چی شوه خیلی با اصور از خود میشوه مقصد بالینسا برده با نشون دادن در کورای با وایو اسلوبیا میمونن و پیش یلگون تا دیگهش روی میکنم با اصور بردنش در کورای که همه همی رو از خود را که همه ما این از خود ما پیش خود من گفتن نمیتونم مثل که 100,000 یا 200,000 500,000 1 میلیون 2 میلیون مثالی گفت ای رفتی چی همی کوارتیر سینما کردن در کره مسکو کالیاسکا گرفتن در کره دلشی پیش دکتر بودن ایشون فهمو همه قدر از خدایی که میشود یگان تاشه حاضر داریم همه نداری خود چی کار میکنی؟ من خودم در زاود کار میکنم زاود کلین ماسکوفسکی اوبلاست خیلی من دیگه سوال ندارم اگر یگانش دیگه در ایلاوه گفتنی باشه بگو بعدا ما سخنهای خود ما به تماشابین میگم فهمی رقمهای کارتت هم میگویی هم با در ویدیو هم میمونیم اکای ماما جون اگر روی همی نشوناتی بکو میشود اویلا ما روش محکم میکنم من سپاکونه در اینجا گپ زنم من در منتج محکم میکنم راست دیگه مایی بوده که 7 ماهگیش دام خیلی پس بکرد تمپراتورا کرد بالینسا بردیم شهر ریانیماسیا دا غلطید قریب 15 روز در ریانیماسیا خو رفت به حد وضعیتش وضعین بود مثل پلی کالون در کار بود بعدی وای گفتن که سرش تراوما گرفتگی از اپیراتسیا کردیم شه قازدوری کالون شدیم با حاجی مسکوا آوردیم حضرش ما مسکوفسکی اوبلاستیم اکا جون مسکوفسکی اوبلاستیم امی بالیسو میبریم میگذرونیم میگن که وای طبوبت گیره میگن لیچنی میشه و میگن مثلا سومی کلون در کرای برای من گفتنیم که اکا جان ای همه برادران اکا و خواهران هم بچه جان ما در یاردم تیان ای برای الله لیچن شکنیم به حد قینه بخدو برداشتنش موندنش به حد قینه ای برای الله یاردم کنم انشالله من به حد عذاب کشید انشالله ای همه تولدش چیزگی هم خیلی هم؟ نه ای 7 ماهگیش تو 7 ماهگیش بازی میکرد فربه که خوش رو بود 100% بود همیه تصب کرد بردیم قربولای نمیخی شد با خدا بشکلی ایدمی مرگ دم خی برگشت اینم خی 24 ساعت نمیخی نای شب نمیگه روز نمیگه نمیخی داد میزنم نمیخی باید داروی باور میکنه خیلی وضعیت مسکوی میدونه که ای سبب شرایط نبودن ما چند قم مثال ایده اهمیت ندادیم خیلی مساج پسر خودم ایاشو میکنم خیلی سر اونو با بالینسا بردن در کره مگو رو تلین دایم هوای بالینسا بردیم شد میگن که وای برشه
Москва бареша меган, табобат мешава меган Москва баре и аппаратуемо надорем да иҷа меган. Илтимос ай ҳамаи апа хӯро, ай ҳама акав додаро илтимос мекунем ки бачаҷони мада ёрдам тиян. Ҳамин ҳеч не ақалам ба по хеза ман розию, майли гав назана. Ҳамин ай рӯи ҳамин ҷога халос шава. Ба худо почоҳошаб не ҳар рӯз варам мекунад. Намхе якчи авқот метим нами шикам шаб не чхелай варам мекунад. Намхе гохе рӯзо хуча шах мекунад. Ягон чи хурда наметавона рӯз бегонӣ мешава, ман ягон чи дода наметавонам да ин. Хурданаш ҳам соз нест, яъне ки чи ҳисоби варам аям чи танаш. ҳо шах мекунад хуча. Намхе лави даҳанаш намхе ябне звонуш боло дай шах мекунад. Хурда наметавонам. Намхе рӯз бегонӣ и саҳар мешава ку ман наметавонам да ин авқот дода. Ику и варам кадагиай ибтак неви дастош ки намхелай ҳам хел варам кадагиай. бале фаҳмо ҳамаш фаҳмо. хай бародаро картҳое ки дар болои экран мебинен картаи хичонай саҳмгузорӣ кунен бетараф набошен. ҳар як шахсе ки метавона ба чени зурастон, ҳар як шахсе ки наметавона як дод дар ҳақшон ва ба ягон ёру дӯстои дигатон тақсим мекунен. шумо сабаб мешавед ки бо ӯ кӯмак мекунед агар хитонам карда натонед. ва ҳар як касе ки метавона чӣ қадаре ки набоша всё равно сабаб мешава барои хотире ки мо бисёрием. агар капек капекам ки ҷамъ кунем худаш як сабаб мешава ки мо як кора иҷро карда битонем. муҳим бетараф набошен, муҳим просто так нагзарен. як чи не як чи кинен, хатя бы ҳеч чи накарди, просто як лайк мон штобе ки видео боло мехеза бо дигар кас мебинад. шумо да ҳазор раҳмат акаҷон ки шумо хоҳиши моя рад накарде бовар кунем. мо ҳамқа блогер кофтем. мисолан блогерои Москва ягонташон гапмона нагирифтанд. шумо да ҳазор раҳмат илоҳи баракаёве ки ҳамин хоҳиши моя рад накарде. ҳазор раҳмат. саломат бошен. Тогда ҷанбаст мекунем. ҳамаш ягон чи гуфта нестен дига буд чи? ҳамиқа гуфтаниём ки илтимос ай ҳамашон я дастгирӣ кунанд бачаҷони мана ки ягара мисол ай ба по хеза намедонам ай чи ҳисобай ки рӯз ай рӯз вазъияташ бад шудест. ай илтимос ай ҳамашон ки ёрдам кунанд ай бачаҷони манда. иншоалло ҳар як рубли ки ваё метиҳанд дар дунё худованд иншоалло биҳишта дар ваё насиб мекунад. иншоалло. ҳазор раҳмат барои ҳаматон. саломат бошен. хоб тогда агар не панотон ба худо мо монтаж мекунем. ин ҳафтаи дигар рӯзи ҷумъа мебурояд. акай муҳаммадҷон агар ягон аму коғаз поғазош ҳама шароӣ кунам сурат гирифта ё ки чикор кунам ака? аму дама роӣ ки кадомеш ки лозим мешава ба ман мемонам дар видео. ҳама шароӣ мекунам ба лозими шава хитмон ака. ҳазор раҳмати алло ака. хоб панотон ба худо. зинда бошед. аллоҳ шифотия. хоб фикр ақидатон бардо дар комментария бинависен. видеои нава интизор бошем, бетараф набошен нисбати бардоро. ҳама дар хайр то видеоҳои оянда. хоб ака.